umubanyi umukristo mugenzi wawe hararinda rufite ikintu Haleluya. Amen. Rero no gushingiro Tumaze menshi Yesu Kristo uzi adepera yubatse ikirere cy'ububatse itandukanye no kwera kimwe. Amen. Nabishira kwigisha mu Rwanda. Hari twebwe tushira Imana imbere nabo twiyimika nabo twimura Imana ngo twiyimike. Imana niyo iri hejuru ya byose. Amen. Niyo tuba abantu benshi bakino gihe biyimitse bakigira Imana ikira basingiza abantu ikirasimbuza abantu uzana mu maradiyo zindi inzoka akoresha bagandi watiza abantu bagapfa abasengera abantu kwasi bagapfa ahumanike bagaragaza bava mu nzira n'abashengera bacha gucecengera ku murongo. Haleluya. Hari Imana yibikiye igiye guhagurutsa mugiye kubona basimbura mu mumva kwa naka ngo kwa dadina Tugiye kugira ngo ntapite umuntu so n'umwe ari hehe. Imana aramugisha. Na kabishije no kugira ngo umuntu turibo bari cyane. Ibyo cyangura muhango nyezina ahera kuri Barishimye sindahero hano. Ndashobora kwihangana irahira ubwo nta n'icyo cyo gukora. Kandi ikindi ni bantu yatsirwa ridasanzwe ntabwo ari mikino kandi shimwe Muza mutura. La cabera se hando.